ngwanetswe la ngwana mme wena ka tšhelete kana rawa ska wa ratwa ebile wa lelwa ha o ratwe ha o lelwi batla uja Sani batla uja monate jwang boy batla eja tšhelete tšhelete wa tsa o tla fumana o le 50 years o no sebetsa o sena next wa tsa o tla iphumana o le 60 years o no sebetsa modimo o kadime mosebetsi o sena next Sani o a fokola ka pokothong Sani o a fokola Sani ha una mngavarava o a fokola Sani lona jwale ba ka o tshwara bashimana ba re parampu parra ba o searcha mono ba tla kopana le saka tuku e ngamethetseng mamina Sani banje next ba tla kopana le saka tuku ya mamina Sani gobana ha una yona ntho yo o ntsong o imathisa o batla menatisile ka mona ko wena o ya kena ha ba tsheha le wena ba re jo wena o sho hore Jason Mqovovana we Jason next boy tsamaya o lo sebetsa o be tšhelete ya hao tsa mo hlokomela bana ba hao tsa mo hlokomela mosadi wa hao tsa mo hlokomela bana ba hao ka tšhelete tsa mo hlokomela mosadi wa hao ka tšhelete o bona le borikgobo ba pere bo ya o ngwapa Sani bo ya o ngwapa bo ya o loma wa pere borikgobo lomang bo ngwapang bo entsweng ka furu ya dintho ya dikamela ga bo bona borikgobo ke ba furu ya dikamela ra wa bona le wena mara wa spana go se mehlena wa theohela o ya chaisa o ya lapeng o ya theohela mehlena o ka Friday tsena ntwana wa nyamela le diphofola di nyamele ka Friday di a robala di a phumula o kile wa wena manyeliti wa kwa bona o so fihlile manyeliti o fella ditrateng tse pedi tse tharo le sefateng seno se wileng o sho go runka di trip o nka trip ka wena palama taxi ya spanning o khutla o ya lapeng a se trip direng o ya spanning a ne fela nna ke tsa ka trip wena o tsa trip ka wena hey tsama ka trip ya eng a trip ha ngwana ka o kopa tšhelete le bese ona jwala ha ona yona ha ngwana ka o kopa tšhelete broto ona jwala o tla morwaka ha ena mfumadi eno ka o kopa ntwe ngwe itseng hona jwala o tla morwaka ha o tsebe ke nka ka tšhelete nna ke nka ka tšhelete e tsuwa